Mame mwakwa aba na mena wasende nsomra Adom TV bedroom health tips so media fia amankwa tamaklo na wotwi mu wonkan ye ho dwada ne bnada don't worry koma yedie no say protect my little lungs eyankra ne na kasa no oni anu ode be kasa na ofa nimdifo so kasa fi say ye force nkra no mo maduane be wi eche ne hinam ne hwinim wo festal yes wo bedi wania uni wane bedi ya ye bia nyame Adom ti ne ya maleti ase ene yesuade mesro mfoso wakra no wame awame unless akra no onidi kra mane so atihwim eno de enimdefo no wa Fanebra hospital said de ombeye fasedama endpoint Homeopathic clinic nintine ne yaba piku na wotwe mu yedi nkomo afa nkra no said ye feedi wo mu a ye feedi wo mu ye yam position wo mu ya e de o hawbre wo mu kra mpo mame na eskache se timi kumo eyampa Ultimate me kan story bebre oba na so yemu akwaba na ye nase eno ama ye courses no and so ye hwe signs and symptoms okay actual endra course me ka ba okay campese me de shim oh faka ho courses no endra me kan say na ye position kola ye force yo mo na ye mo jane ade ba kon so ayesan ye hu ne say etusi bia drink bottles mama for ye pamocho mpempi no ye mankwala no bottles no nti se si ho na bibi wo mo no na dwene se ye nsuo na dwene se ye drink nti okonom ebewe etire no na wakonom mama fo no be dwene se ye sister wo nom bibi sa ye ma wo engo ene bidie na o ma o musade no kokko sese obefe na afie ni mu no ofe no ebi betumi akohye na hawa ya mu na de another how because ekohye mu ya hawa no eyemfama pe washing powder ne sa niema ne kogu mu no e de how na bi na brain okay ene ye hwe ye ya no anuane ye adwuma kese no sa de ne de especially sa bleach no hu kura ni nsuo no kala na ye pe ti de ho ken bottle wa nsuo ma ye no no wo de bi gum na wo si nneoma na wo ja akra no wo ho a obekwa akofa no because onim se no na ye de ma no nsuo ni ade nti mesremo muntie ensemi ye odo ye nto aso ne hwe signs and symptoms wo se mpempi no akwala no ufidi na ebi akogu na hrawa mu wo se ohome a ensiso na nani ayesa ubehu no nso so na afede ne ho o sweat o be tin fifre sa we be say another na ekoso amebe we ya lucky a we say ebi fini hwenem eba wan ya lucky na wonnim say akogu ho no na be say ohome ensi so be ka say me fidi ni wi amede ne to wo me yo ho me ko say me ko hwe me ko hwa ohome engina so na wa ya ebinom to me sensen wan hwe ni ya obe kompo na oba no we wow feeding keke when feeding it to me the way ba ana se wujija liquid yibisisi wo no a eno so to me the way ba wow me kai pass am say London be 2-3 years ago parent bi oya mo ye Ghanaian so so feeding e basa na e broso ya che no I was surprised oh adai until say what can we na just say enkwala hu hia wa bushewa hu ni mankwala ya number 1 priority wa bushe nti se woye bibi na akwala no bibi koto no a yetumi si o Ghana na ye mbra ne ntisane nti Ghana ha kwan so bi si ye Adinam fidi oba ye behwe na akwala no ho aton ba brochi a nka ye wo ye hwe akwala no wo ma na wo wedu ya chew bia wedu wow o chenya mbo e beto aso enti eno ha ne yaka no ukọ na wo ba wo hu se wo afine mfie ne fini hwini mo ba ma wani na ho kina ne ye behwe se koba ne sa den na wo se me ye wo fie because me ye sure se koba ne se ya ya nso madesine ne ye ne in-laws no ne ade ya ye ho edru e wo fie kina kan ye ho na ye nto aso fasedama endpoint Homeopathic clinic ninti ene ye wo piku Kolebu teaching hospital ya ye di sa enkomo ye fia amankwa tamaklo nkwa hoden wo ho kina e besehia